Ay naman! Ay naman! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay naman! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nangrugi man ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, Mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, Mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Ay, wan gayam. Ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat. Kunak no may isa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never, never! Isunsamat ti ikam kampanya ni Sunya, Maray. Aywan, Mare. Isungag pa iso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, Mare. Yes, kumare. Anya day jay. Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pang-aasim kumamot ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang ti bagam kanyak, Mare. Day ta ti kunam nga importante. Ha? Kwa, wan ko, Mare. Importante mat day tasan aya. Hay, sika talaga. Kunaklakit din no anya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day jay kat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, Mare. Ibutos mo lataan o kayat mo. Nawatam! Awang pa'y sir-sirpi magayam, salpak ka. Sino man ti pagungungtam? Kasangsangpat mo, ngam tumanabutob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ayaw pa'y sir-sirpi nagayam. Anya, apay anak ko namday ta. Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni Tinsong bat na. Anya, Agasam man, sangon-sango. Imbaga na kanya, asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputan nagaras kano ti ugali na. Kana ko na hanapay ang ni Cardo kano kat am-am mo dito'y lugar tayo akurakot. oo na yan. Gag, dahito ti pagungungtam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man ti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day jason niya. Tapay magmare. Agasam man, tain unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga ang mga nadamat basol mo kun na. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan.
Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Cardo kas board member. Ngam imbaga ajak kayat. Kasta unay matan tirurod na kanyakon. Tiawanan baen. Anya? Ay una yan? Ay nawaw. Kunamlano awan masapol na kanyak intundum tang tal daw. Anya launay aya day ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya kay nga rod. Bayamon Kas jay mat kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan asunya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tattaw iti Facebook. Wan nga rod nana, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga ki di saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam-kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti bangtad iti kananan daw, iti inal daw, kunakmanan. Day tangarod nana. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Ay, para makita na yun na jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay na yan. Oh, Marison niya, si Kamat Gayam. Nagadumat at arpulinday taimat mo. Ha? Aywan mare, inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo jay ili. Ay, kasta aya. Owan gayam, pangaasiyo kumamot ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo mare, kumpara iti taduma dita nga agnayangay kas board member. Asla di may sa kaaruba tayo dita, ay. Awan mo, tinararamidan na dito ili tayo. Ay, ne, apay ngay mare. Kastamat tanti magbagam. Katpod no, mat mare. Iso apa nga asim ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam, kan kinikatugamam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi una pay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimrik iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno jaing gatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan itilugan, kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako mare. Ngam jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kuma, dagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi Ay. Nagawin ka man nga akong uwason niya. Apay mo rin aya. Kanayin mo ito nakasta. Tunggal agawid ka, agong unget ka. Sumanao kang agmaymaysa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay adjen. Awanan pa Anya. Awan pa tinasayaan kay bagana mo. Apay mo rin aya. Nagsimple ti imbagakan kwa na. Kunaklaan nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinaw-lawat na. Salbag kit Anya. Awan pa sirsirbi na mo't ako mare. Unay kan bakit. Apay nga minadiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damot yung kadakwada. No kayat daw, no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Block it din Amo ngay mare. Itay bigat ang nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikot. Ngam, tsak matan may message. Ha? Ni, taapay nga ay mare. Kat no imblock na iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In black na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw talaga mare. Gapulang itinakunakkan ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga kampanya na. Narurud magkanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot?
Wan nga rod amari. Nga mala, bayamon. In unfriend na. Sika, in black na kamat. Kitaan tantuman no awan to ti masapul na kadata ako mari na. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwana. Saan lang mo't gayam? At kayo kin Alexa, ti in unfriend kan in block na iti Facebook, pagay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Oray mo't gayam ni Subeng. In block na kano iti Facebook. Anya? Hey, kin saan lang nga na ita? Oray ni Kulasa ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka numat lang tinaramid na. Ay, una yun na Sonya dayjay. Diyak amo no anya klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro, tas sinigurado namit ang mga bakje kandidato ng ikam kampanya na. Mga bak manuan no maabak, saan nga iso ti makatulong kan kwa na iti amin abanag? Ay nawaw. Dabag ko nga do kanutiin friend mo kan imblock mo iti Facebook ako kumarim Sonya. Ha? Ayun, ano na? Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki ti pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsungbat da. Imblock ko na. Ay unay kan Sonya. Saan kumamata kasta Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkengka. Ang tali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Ay, manulangal daw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sapay la kumata saan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaat. Huwag nga rod Barang no mga bakja kandidato nga ikam kampanya ni Sonya. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukon. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw, basta siya, uray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan. Nay, apay ang kasta ti panagkatawam si ka Alexa. Ha? Kaapay, kaya't kung arot ti agkatawa. Ibagamla ang ano siya ti katkawaam. Ang katkatawa ka, kaputa na abak ni Cardo, kas board member, kas kakade. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apay san ay mabalin ang naragsakaklaan. Anya? Gamala adakin ka no panunutom asikatikat katawa. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, yung baglangan tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Ay, dita ka man langat. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardaw nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado ana sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, wala. Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardaw. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akaskin kwa na? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, wala. Kitaan tayo no awam mo ti masapul na kada kayo ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaaba kay nawaw. Anya? No nangalalaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir Serbina,
Agserbikit din ko na dito'y ilay. Uray awan ko nakmanan ay nawaw. Sika gayam, Sonya. Anya tigatangam. Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha? Umayak ko maumutang iti bagasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya? Umutang ka? Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma at timapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madimat numabusatan iti utang. Alamotan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Sa anak nga agpautang ko naktumag. Natangkal na saan? Ano samlangan ti mapan bumulod ka nagiti ko kumaray, bareng ada bagas da. Nakaskas na ang man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay kapay lahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dahi takat ti amok arantam kada kami. Saan mare? Sa anak mo umayag kampanya? Umayak la kumabumulod iti bagasyo. Uray di isaang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay ngay. Apay asaan nga ayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas. Ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapo no apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek di ta panunot mo ket aramidam? Nang runa no saan anasayaat? Iti kas di ngay naramid mo, impakita ken impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akon di amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam? Ingka ijayan ni Cardo. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di mo laksiden dagiti gagayem mo gapulaang iti politiko. Ngamin, amangan no si kantumet ti agkasapulan inton dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ka din nila kay Mau, Adelfa anak kaw. Napan iti garden na nanang, apay ka di.
Saludsud ko man o kaano manen nga isprayan na dagiti nateng amula na. Inton Miyerkules nanang, apay ko ma. Ano nga minti nakitak abulbulong a mabalin a mailakaw. No okay laeng kenkwana ka mga laak ko maiti ilakok anak kaw. Anya abulbulong nanang? Ado tinakitak akalunay ken amtay. No okay laeng kenkwana ket alaag ta ilakok. Ay win ananang, mga ala kayo laang. Saan apagan ano nila kay ko dagita? Agyaman naklaunay anak kaw. Lakwak man dagiti ko kumarik ijay sentro. Sige laang nanang, no saan kay abisi? Mapan kayo mga lainton bigat. Ta saan pa'y anaispriyan? Wen anak kaw, ibagam to kanila kay mautap no ammo na. Naimbag abigat mo, Delphin anak kaw. Da kayo mo't gayam na na. Naimbag man ta nasapa kayo kay Mark. Wen tapno fresh tinateng amaalak. Ay wala. Naglalang to dagiti amti ken kalunay. Mayat ama igisay ti kamatis nanang. Ilakok ti daduma anak kaw. Hagdamdamag ngamin dagiti kumaring ije sentro kahit. Ala, mangala kayo lata nanang. Mayat nga agpay so ama ila ko dagiti ambulbulong. Ay na, agyaman naklaunay anak kaw. Mugtoy ta sakaw. Tatulungan ka nanang. Ay sana kabailakmat. Ituloy mo kidintiar aramidam tapno saan ka mataktak. Nakapagsibuga ko nanang. Tulungan kayo. Tapno mapuno dago si sako. Alaman nga raw, agyaman naklaunay, Delphin. Rumwar ka kaday, Jenny, anak ka. Ada trabaho kita nanang. Apay ana sa studio. Ay nawaw, kunak man no day off mo ita. Day off ko kumaang, imawag matibos mi. Aglangan ka no ti maysa ka trabahwak ta masakit. Iso anas ka na sumrekak. Ay kwa, ada ka di kwarta manak ka. Mabalinti dumawa. Anom ti kwarta nanang. At dalaang pangusarak. Ada ti pitakak iti drawer ko. Mangala kayo latan ijay. Ay agyaman na kanak ka. Ti kanayon ko nga ibilin ka na kayo nanang. Di kay agsay-sayang iti kwarta. Ang merienda talakay. Ada ginatang ko ang merienda. Ay, sige laeng bagay. Nay, ninsa tunyang tilimabas lakay. Isugag pa isaw. Apay ka day. Anya jay binagka na nakasakaw. Diyak amo ah. Amangan nubulbulong mananday kay. Anya ko matibibang mo. Ay, pimpiman mo't atunyang. Anya pimpiman mo ta sa asom dita. Kumkumpurmila dita na bulbulong ti ilakilako na. Ay na, anya ko matibibang mo. Masaysaya ti kas tangaramidan na ang tagtakaw. Ay nawaw. Sa dino ti papanam tunyang. Ay, si kama gaya mari-mara siya. Kunak tumag bulbulong manunta imot mau. Ay, wan. Mapan ko man ilakaw kadagiti ko kumarik ije sintraw. Idi namin san bulong ti parya. Ita kalunay kan amti mutan. Di ka babain amang ilako iti kakasta. Anya kumangay ti pagbainak. Kat saan mat anag taod iti takaw ti ilakaw. Wala, ngumkum-kumpurmi mo't abulbulaw. Madaw-dawat laeng mo't tikasta dito'y lugar tayo. No kaya mo aka aglako ka mat. Saan apulaws? Ita niya kumaga pa. Ada kwarta ni Jenny nga anak may. Saan may akasapulan ti aglako iti kumkumpurmay tapno agbiag kamay. Ay, nagasat ka nga raw no kasta. Ay talaga, professional ti anak ko. Saan akasken ka a farmer laeng. No siyak ti sika, ipadawat mo laeng dagita abulbulong. Una yan tikas daya pa nagsasaom. Iti karuba tayo marsya. Apay, nasaktan ka. Saan akasta? Anya nga rutin maaramidam. No day tagla ko iti kumkumpurmi abul.
tungan anusak ti aglakaw, takabailak pa'y maad. Ay, nawaw. Di na magaya masyan kan kano kastalaan. Oh, kitaan nak, mayatibig ka. Agraman pagpamanicure kan pagpapedicure ka. Itad ni Jenny nga anak ka. Professional nga minday jay ka. Wan, amaw, professional ti anak maw. Saan amasapul nga ulit-ulitam, ta sa anak mo't atulang. Ibagam nga main iti anak mo, ta suportaran da ka. Bakit kan ng pagtrabahon da ka akasta? Choice ko ti agtrabaho, Marsha. Di mo ipabasol iti anak kaw. Saan ta nga agpada? No si kat mang namnama ka iti-itid ti anak mau, siyak saan? Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Anya ti ko nam, Jenny anak ka, makiasawa kan? Wananang, agkalay sa kamin itinobyok iti kabitan na panawan. Ay nawaw, pagpanunutan nyo kumapay ang naimbagan ako. Saan basta-basta ti makiasawa? Nabayagan na plano mi ti agkalay sa nanang. Bumakbakit mo't da taon nanang. Kaya't bimatan ti madan iti bukod a pamilya mi. Amo ka din ni tatang mo ti kasta planaw, manakaw. Nakasarita ko ni tatang nanang. Imanugot ka day? Uwan nanang, saan kami matan nga ubing? Anya? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo nanang. Kasla di mo kaya ta makiasawa ak. Ay, isa na kasta anak ko. Awan ti makagapaw, tapnulapdan ka no kayat mumatan ti makiasawa. Agtugaw ka man si Kamarsya. Itay paya pumanag na ka dita. Ay, Siya kung ti maulaw kin ka. ay nalakay. Makiasawa mo gaya man ti professional nga anak ta. Kaya nasaya at kindi tapusan ang mabaakan. Tertimot ta ni Jenny. Ay, madanagan aklaunay. Ay nawaw. Anya ko matipakanagam. Panagkunak na saya at mut atao, tinubyo na. Saan akasta, lakay? Madanagan aklaeng. Ta sino nga iti mangtad iti igatang ko iti pagpapintas kaw. Kanda duma masapsapul kaw, numakiasawa ti anak ta. Ay nawaw. Day talang gayam ti makagapo. Day ta ti bagbagaking kabakal. Nairuwam ka nga adda ka na yung ito ni Jenny akwartaking ka. Wala, tano saan agapu ka data? Saan ang nagbalin a professional data? Niya. Makiasawa mat gaya man ni Jenny nanang. Ti anak ti kaaruba yung. Ay, diyak mo anak kaw. Iso mat agwarwaras adamag. Ay, kat mayat no makiasawa. Tamakita man, no anya ti aramidan dayjay amare siya, no makiasawa ti kakaysuna a professional nga anak na. Ni, apay mat akas na ti panagsasauyo iti kaaruba yung nanang. Wala, panaglastog dayjay amare siya. Kat katawaan nak iday, takumkumpurme ka no abulong ti ilaklakaw. Anya? Ipanpanakal na pa'y kanyak. Anapaadal na ti anak na, iso nagbalay na profesional. Idaan niya ko maaga pong aramidan na ti kasta. Diyak man amo iti dayja a babae. Kanayon mag. Tunggal makita na nga daimot kaw. Sirip-siripon na. Anya? Sigurado ka kaday, akayat mon ti makiasawa, Jenny anak ka. Nakasagana ka. Nakapagdesisyonan ti anak tabakit. Awana, di pagbaliwan na anak ka. Ay nawaw. Ulit-ulitan yung matikas ta sa ludsod yun, nanang. Apay ka di aya. Awangan ko nak no agbaliw ti kapanunuta manak ka. Sigurado akon itinobyok, nanang. Aywan gayam. Adalakad mi itinobyok ita. Ang mga numarabyanak nga agawid. Panawan kayo pa'y tagsagana ak. Unay kan bakit
Ay, common sense mo't alakay. Numaki asawa ti professional nga anak ta. Awanan At dati kainagaw ta iti kwarta na. Saan tan amasulaw? Okay laeng, tinapatag at naragsak ti anak ta. Ay saan? Napatag ti kwarta kanya. Saan ta nga agbyag no awan ti kwarta? Nunoy. Amo mo't ngagpadatala ang amang namnama iti-iten ni Jinay. Ay, di nakiraman ba kay? Si kalaeng timang namnama iti kwarta ti anak ta. Iramraman nakpailaang Mike. Anya nga iti plano yu ken lakay mau itatanalpas ti kalay sayo, anak kaw. Agnaad kami iti lugar da, nanang. Ay nawaw, di yu kaya ti agnaud dito'y balay. No iti ayan dati pagnaadan mi, saan kami ang magastusan iti krudo? Taas si ti pagtrabahuan mi. Ay, talaga gayam adi si Didudan. Kasano pa yan dayta? Addan ka inagaw ko iti sweldo na. Kasla, ada pagdandanagan yun, nanang. Idi pa yung makadkadlawak. Ay, kwa, awan mo kiti anak kaw. Kinapudno na, naragsakak, tanagkalay sa kayo mulaangan itinubyaw. Sigurado kayo, nanang? Awan parikot yun? Ay, awan anak kaw. Okay, aglaang. Ay, at kaw'y, regalo para kada kayo iti asawam, Jenay. Ay, nawaw! Agyaman aklaunay, nanatunyang. Ay, awan ti anyaman na nakaog. Congrats manan kada kayo iti asawa, ma. Sige, agpakada account. Agyaman kami launay, nana. Ay, awan anyaman na. Panawan kay nga rudan. Nakitak day jay, nanang. Kinusilapan yun ni nanatunyang. Ay, sana. Itian niya kumaga po ako sila pa. Awan ka di pa'y ti awag ti anak talakay. Awan ti kwarta ang maipawit na. Ay nawaw, dahi ta kwarta si sang kadamag mo. Siyempre, saan lang adata ti papanan ti sweldo ti professional nga anak tabakat. Laglagi pa mga data asawa na. Wala ngamrumbang lang amang tad. Ngamain, no saan agapu kadata? Saan ang makaadal dayjay? No dati maipawit na ay salamat. Ngam no awan, saan ko mga agsakit tinakim mo? Ngamen saan nga alkansya ti anak ta? Adawa awang, ni Jinin sa amutol deta. Sungbatam. Ay, hello anak ko! At yung pauit ko abagaskan groceries para kada kayo, nanang. Urayan yu latta. Idagas ni Manong Edward. Day talaang timpawit mau anak ko. Wan, nanang. Anusan yu pa'y laang, Ada ngamin iururnungan mi ti asawak. Anya? Oh, paya kas na ti reaksyon mo, nanang. Ay, kwa anak ko. Sige, urayon milaangan ti pawit mo. Ang agpakada ako unta dapay aramida. Bye! Ay, talaga nga awan ti kwarta nga impawit na. Kasanon ti beauty routines kas kada cravings ko no kas talaang. Ay nawaw, bulog mati paryakan amte ta insa ko marsya. An-anuam ngay dagita. Ay, awanan bibiyang mo si Kaktunyang. Di mo ibaga, amang ila ako kamatan iti bulbulaw. Ay, pangaasim, tadi mo dadaulan tal daw ka. Agsalsalun sudak laang may awang matintensyon ko amang dadaal iti aldaw mau. Angam no kasta ti panagriknam ay pasensya ka na. Makapasar ka ba? Ala, agalisi kay ti dalang ko! Ay nawaw, naglawa ti kalsada. Saan mo't amasapol alisyan ka? Nalipatam samat a kalsada to'y ayanta. Ha? Alam na kita bulong.
Anya kumapaingal. Ilako ka. Anya, Ilako ko na! no hindi katawag ti Cardo ba tayo mangilaklako iti bulblong. Ita, sikamot din ti mangilakaw. Awan nga rudan ti pagpapintas ka. Bagas ken groceries laeng mo tinaipaw iti anak ta. Di na mo ninayunan iti kwarta. Anya ngay ita, tinilmon mo matlaang dagitimbal balikas mo iti Cardo ba tayo bakit? Professional anak ko. Kung kunamkin ko na ide, anya nga ita bakit? Iso adakis nga men, ti manguyaw iti pada tao, bakit? Laimbag ko tadati mula ti kanakam nga ilakam. No awan nga cravings kin pagpapintas, no more, bakit? Ay, naman! Di mo idadanas ti padam a tao. Ngamin, awan ti permanente dito'y lubong. Di tay amo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Saan akanayon kat narangay ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, naman! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarapay.